الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له على الدين كله كفى بالله شهيدا الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد. Prosesi pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh telah mulai diadakan di Iran pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Pemimpin tertinggi Republik Islam Ayatullah Ali Khamenei memimpin sholat jenazah Ismail Haniyeh di ibu kota Iran, Teheran. Setelah sholat, prosesi selanjutnya jenazah Haniyeh akan dibawa menuju ke lapangan Azadi atau lapangan kebebasan. Kemudian jenazah Haniyeh diterbangkan ke Doha untuk dimakamkan pada hari Jumat 2 Agustus 2024. Juru bicara Parlemen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf membuka upacara pemakaman Haniyeh dengan memberikan pidato. Menurut Ghalibaf, Haniyeh merupakan orang yang bijak. Ia juga mengatakan bahwa peran Haniyeh selama hidupnya sudah mewakili rakyat Palestina. Ghalibaf menambahkan bahwa pembunuhan Haniyeh di Teheran tidak akan dibiarkan begitu saja. Sementara itu, kerumunan pelayat terlihat memadati pusat kota. Dikutip dari Al Arabiya, mereka membawa poster Haniyeh dan bendera Palestina berkumpul di Universitas Teheran pada Kamis pagi. Haniyeh dan pengawalnya tewas dalam serangan terhadap tempat tinggal mereka di ibu kota Iran pada Rabu pagi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له على الدين كله كفى بالله شهيدا الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد. با پیکر شهید پرچمدار مقاومت شهید اسماعیل هنیه میسوزیم ما همان دست پاک دیروزی چون به تشریف خود عمل کردیم روز فتح و شکست. الله اکبر الله اکبر خامنه‌ای رهبر مرگ بر آمریکا. حزب الله مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله شنو ضعیف القدس انشاءالله شنو ضعیف القدس انشاءالله مرحبا جیش رسول الله مرحبا لشکر ما حمله من حیدریت یا حیدر سلام ما ایل بنی فاطمه یا حیدر ما ایل بنی فاطمه یا حیدر سلام یا ابا عبدالله یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین هدیه به رهبر ما
حیدر ما در عالم با حسین معروفیم یا حیدر حیدر تاریاهوی مرمون رژیم اسرائیل گردون رژیم خودخوانده